नौना लंबी सेम यार इरें खुल की हजू फावदा लंबी थी खोंगे चंगसीलेन हाइरेदना स्वाइसिदनी लेरिबा ngасai yam phaja hum thabigiduni Deputy Chief Minister Nagagi ama aduga kuki gi mathongpa nimit kuma thoi kuni thoni suzale haji lambi thingbi khongang changsi lai sedna sai le issue se khoina adum he khana buda khoina idea Manipur sida Manipur gi haurakiba khoina ha suppose se NRC bo hairo na daga khoi BJRC khoi 1951 ogadabadi na daga 1961 ogadabni haiba adu amarom dana hajiksi mayam se wa singang nga su nongmegi matonda barrel do leibani na riba kangbu singche wangang bangam do mayam su yawi asa haije ge ni suspension operation si koi baraki leiriba lanmiga nongmei maru amma pho kamna dana koi suspension operation tau gi hab si mayam na khangna ro famni achowbai si tholai si di suspension operation leiriba duga peace talk ta leiriba mayam singsina yamna independently freely national highway singda angamba thakta moina paisa khonggat pa extortion tawba mayam se koi khangba labni na suspension operation aduga leiriba peace talk si kana ba kaino kai bi ton ton wang mayam lei hauji leiriba koi ton ton balembi sing thon be phom si ne koi se tiger road german road kai thon ba si sa gi maming thon be yaro aduna si gi lambi si nong lambi sem be yaro ka haji thingna leiba se swai matang se di kari phom thamini awla maming don se government gi authority ne government gi power ne ge je ta thokatam yes silam je sine na khangye na masak khangye thokatam ne ko koi ma gi mayum gi ma na sa da yum du gi mamang da adu vila ada vila kai thon je di khang de ko ipa veli manung da baw da sai gi toan ba fruit ne la ga ma gi mai maming thon jan ba sumai ne thong ne ko ngang ama wi kai no Afghanistan ne ta ma to tharaga letere amada kai no wi bo copy de le jetre ko adu uti ugi ai tare sum potsi lenga ne yam ne yin ngada be akoi gi lambi semai go potsi green tribunal da ke sau na dana akoi kurai je mathau bo mai am jangna case tau dana green tribunal na ya pi gi ba pi da bra sakar gi protocol kai ga thabak tau ai ta di madu gi protocol sakar gi yin ngada be ada ai na sa jab gi deputy CM ani si agi Khemjangi honorable Khemjangi leadership ki makada kayamuk stick toga asagi unified Manipur ma semada unified Manipur ite to boundary ki wanate prasa singsi nuksina hanbada kayamuk economically socially agi sangaran ju honorable Khemjanga panmada mana han basmista su yobire economy ni yamna maru ese ga na haibiri ba mayam do hai deputy chief minister ani sina magi leiba community do sikti community ki angle da le sema ba government aba oira belina kayam convince tawraga kayamu handoli kamu handonde do yeng tam le ada si una central leaders na sacrifice tawraga da community sim na so mu agale gadi madugi problem so bom le ba hosiki sagi maming thon ba lambi ya bisi Imphal Valley ji operative fazana oira gadi akhoi di somna kanda kanamtana kemta aiba leitre only anti social element kulai paiga lakpa natraga swai kumdara aga phereng tureng di society ne yaroi da mongda tawpa adugumba wai wata ngangba leiragadi mamangda akoi adim jati da kenona akoi gi kariba Joseph Maraiba mana pigi ba statement mayamama communal oiba saigi migi organization bu honor tawna da ba statement mayamama leibidagi miyam KKL la kanano subject to correction chalaga adam jati de leiba kenogi office me am thona jalo ko chalo ba tawba adugumba situation do laktana ba leadership na kona bataye ba koi CSO na ju aya mama tam da sigum situation je leitana ba akoi gi level da ngamjaba capacity da negotiate tawnei wari sanai inter community contact semi tawtabu saigi anti social oiba society khara organization khara adum leibani na moina deputy CM wasak loba do bawda keno tawni haibri ne adigi nasa AUT letter amada keno bu ine khoi gi makoi bu hat pangam mi da latra pini kun pini ga statement tholopu yeba haiba sugumba statement tholokpa mioi singdu adigi social media handle singdu masima action loga madugi mathakta constitution gi oiba charge IPC gi oiba charge na handle oinamak tawrkana prajada sugumba anti social activity se state sida tawba yade ya bisi phawon bisi leader om ji mathau oidoi ne ba ko dona moi om gi makota lere honorable Khemjanga institute ko pota makoina kayam support toy kayam ye ya do pura lere ni dam